bagian balik unggal bulan anak tim lendok tapi sok sering dolanan mangkat balik karo babaturan apana api rame-rame minggu goyonan sababana sing disungsi neng wiwi anu bager sing dituju gunung jati badan madang ning makam walinan balik mampir ning juru kunci gunung jati tempat tong seban mamahna api anu bager gede cilik lanang wadono tua nom jaluk rizki kang sejati jang ikmal kalijati jaluk minggu guyanan muter-muter kota Cirebon dada isan anu bager arep ngetan arep kulon tukang beca kabeh kang katon jang api si bontot ya duit kantong beli ketunggon bagian balik unggal bulan anak tim lendot kalijati tapi sok sering dolanan neng wiwi kalijati mangkat balik karo babaturan rame-rame minggu goyonan sabang anak disungsi sing dituju gunung jati apana api kalijati badan madang ning makam wali balik mampir ning juru kunci gunung jati tempat tong sebang jang ikmal kalijati gede cilik lanang wadon tua nom jaluk rizki kang sejati kanggo nyumponan sanake keluarga muter-muter kota Cirebon jang api si bontot teh arep ngetan arep kulon tukang beca kabeh katon duit kantong beli ketung